Kiuria kinu Governor wa Meru tucokerwa kiri mubango iwaro siasa atithai uro watilite ari Governor wa Meru ni Isaac Mutuma Ntwethinkia nyuma ya Kawira Mwangaza kuingatwa ni mbunge ya Senate na gazeti erikia kuma ikionania twe Governor wa County ya Meru. Kwa kuringana na wakili manto yonthe ya kubwithika ndene ya County ya Meru, Kawira Mwangaza ucoka kiri ubisi aribo bobonthe ni kaunite watho na twe Governor wa County ya Meru. Yano tukuthurandite kiri nteto cia weru thaa 3. Kawira Mwangaza ucoka ubisi-ini ntugwicirira kinyuma ya kuingatwa ni mbunge ya Senate na gazeti notice kwithira hikiumira. Mpangaratano Meru nyuma ya Kawira ucoka ubisi-ini na ne munini wawe Mutuma ubati kuyukia utongerie nyuma yawe kuingatwa kuringana na watho. Kiriaro siasa turoleria watho ni atabukuwa nyuma ya gavana arikia kuingwa ni mbunge ya Senate na kathiti ya thirikari kuma ikionania akwingwa. Atu wathatu kuitirwo kibungo kia miaka 8 nchera nyuma ya kuwatikana na maiti ya kuorwana Tereche Morimanti mwaka ya 2016. Kwa tuone kile nteto cheura thaa 3 mwanetoa mathithio ni Maureen Krimi. Kawira Mwangaza urora ingatirwe ni Senate ya Governor wa Meru rwarerukire na acokera obisi-ini uneta na mbere no tungatira Meru ya Governor wo na arakinyekite musemano ya cabinet na minister bawe iturire ya Governor Kawira ndiyukitwe na njira mwanya na atongerie mwanya bara MCA ba Meru bara bamuingire bakiwa Kawira akinyete obisi-ini ukutate na watho nabo bakiarie kundike New Dawn bawite mama nikakwenda kuatha Meru na Kibara untubara bakuwa ni mugaruna katiba ya Kenya na wa county commander wa polisi Meru wa Bruce Law awite baete Mwangaza wakari nyuma yabo kwamukira watho ubokoti mutugikare aina ntetwai anchoke nkatho ni untubwa mushanjira ndombere wikia jwa kuingata Governor Kawira Mwangaza gitene ni migambo ya Zibora kinyora wijekene ta ZDK ure ni munini wa mutongiro baraba ingekere mbunge ya Meru na noora kamatete muswanda jwa kuingata Governor wa Meru Kawira Mwangaza obisi akiaria na wigekini MCS bange nyuma ya mbunge ya Senate okorokia muswanda jwa kwebedia Kawira Mwangaza obisi ne na ndina arwa nebumirete barigari nyuma ya Kawira Mwangaza wiki nyobisi rokero na arwa kamera chetu ikojerete Governor Mwangaza agitonyo obisi na eje ningari ya were mukamataga ikarikarira bamwebe MCS bamero bameneretie bonene Speaker Senate na mwirere akauma murango jura jotiumara na nene no tunaye jokire munene ntekomenya ina arakinyere eja ucoka kwa munene kairi ndenda kuga kinya kotondera twenio ne kuga tugapisha Ntwethinkia ati ocokia former governor office-ine Meru Mwangaza ayete na governor lakini onto gutagwe na kanya ka vacuum of power uro gwatirite Mutuma Ntwethinkia no gwatirite governor kou bai Mwangaza iji ambuge mama ati governor bila tweterete akekote I pronounce on ne swearing in tekethera governor na araire impeached. Governor stands impeached and ceases to hold office. Kwa kumaanisha okwengwa na okario bichine eno bisire kuweta kire muthuji wa siasa Oscar Mutugi na ugite Governor Mwangaza na rono nete watho bunge bwagutonya obisi akiuga kinya kethira koti nirarungikire munini wa Governor Mutuma Ntwethinkia atikanyuithwa mumajo kia wathani bwa Governor ariuga bote kuga Governor Mwangaza na bati gutonya obisi akiuga gutonya kwa wene mugaru na watho te sheria ingi iraritwa kana watho buraritwa ikoti kana any other institution ya kuga igucokia Kawira Mwangaza ari Governor Meru ko kwithirwa ari office-ine thaizi na sheria cia nthiguru chugite ati office-ine i confirmation ikuthithia
that atithairwo ari mtu kuthingata sheria. Bamwe ba biashara kuma Mutindo Jokangangi ni bameneretie wathani bobo ngabana Mwangaza bakiuga ritongeria na kuringa kibara tutetekeria kwathwa kifua igitare wangu wa makere ya wijathirire na ndeba twina uchiari watwingwa na bamutongeria rokomba gwitaniria na kariba Meru County. You cannot be above the law. Ethera seneti neronere gwite ogo bati gwita sinje imatha kome ituthikiro buru Meru ikuraja na twina thina. Gikundi kia New Dawn gitongeretwe ni Daktari Julius Bijewe bakiaria thokone ya makutano kinyabo badiuga thaiji bate kuyukia kawira Mwangaza tangabana Meru inde bakiuga thaiji munini wawe ni wogwatirite kanya kobisi ya ngabana thaiji atia former governor Kawira Mwangaza ali obisine instead of the substantive acting governor Reverend Mutuma Ntoithinkia. Kawira Mwangaza akwendelea kuna watho pokwethira kari obisine unconstitutionally na irigare Weje na instructions cha ukaria former governor Kawira Mwangaza violate constitutional kairi tukuromba kwithirwa ndene ya transition ira itagukarika itanathiri iria batere ndene ya Meru. Obisi changabana na rwikojerete ukaria bunene akiaria Steve Oro uria ni county police commander na chokete gitumi giki. Officers tumeongeza kwa sababu tulipata information ya kwamba there is a group ya watu ambayo wanataka kukuja kuinstall the deputy governor kama governor. Yet jana usiku tulipata court order ya kuweka stay kwa hiyo kazi yoyote. Kwa hivyo that is why officers wako kwa the governor's office. The same way tuliweka kwa county assembly siku ile waheshimiwa the MCAs walikuwa wanafanya the impeachment of the governor. Kuma gicigo mbunge kia North nke report rateto shawero riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Governor wa Meru no kiende kyo kiuria Meru babaingi ba uchiure mwankane ande batione wa kubeleza umani buriko. Wakili wa Kawira Mwangaza Elias Mutumu wete Kawira ni wenga vano Meru mwanke ambare ito ni koti na nabatike watho kwa mukina mushara na motungata yonde ya gavana. Na wakili nde wanjire wa mbunge ya Meru akiwa Kawira atibati kwethira gavana wa Meru na athirire ntubowe kumari utewa ni Senate na ari kuingatwa atibati kwethira kinya ikinyo obisine kana kurita ngwe ya gavana. Senator wa Meru Kathuri Murungi na wete meyera Kawira thitangi nayo ne ya muritire tene na atibati kuwa ni wenga gavana wa Meru. Boniface Mongera aina tetoi. Maoni nkora nacho no jenderete kwethira jagitwa imawakili amona atongeria igurethira gavana Kawira Mwangaza na rabatere kwethira chokero obisine kairi kana karabatere kwethira agetera igambarera churire ntuko egoro rikethiro rithikirwa rechirwa na gukinyira muthia kiruguria rwaria kirugono rwakwa wakiri Mwangaza Elias Mutuma na ugite merekitheria kana ndira kotiritire ntuko egoro nio ndito nkorukia gintu kionthe. Koti karikia kuuga ego suspend implementation ikumaanisha resolution ile cha Senate itiomba gutumikira wita ngugi imwe kana ingi na gavana karikia kwa impeach na Senate ika confirm kwa wethire deputy weno batere kujukia giti kia gavana na batere kwa sworn in lakini igitarire koti yauga resolutions ile ikwa suspended kumaanisha resolutions ile iteo na itiomba gutumika guswear in the new governor. Governor Kawira akendelea kuserve as the governor of Meru mwankarira kesi ira ikotini ikathira. Akendelea gwita wechi ya governor endele wa entitled na ki benefits na rights chionde iria governors bangi betha bena chio mwankarira koti ikamua otherwise kana rega confirm igambara yawe. Eitha naku ntagaro wenge wakiri bunge kaunti Meru Ndegwa Njiru ugukorokera njire thimu aruga wakiri Mutuma kwethira kimweria gavana Kawira Mwangaza nontu ntuko egoro kwethenya cio tuko bunge Senate ne muruterie that when the Senate voted to remove the deputy governor voted to remove the governor of Meru County,
the deputy governor automatically became the governor by the operation of the law. What then that means is that we do not need to bring ourselves within the armpits of the assumptions of office of a governor elect act. Any order that comes later than the 21st of August, at the time the resolution was made and a vote taken, is overtaken by events, because the deputy governor became the governor immediately after the taking of the votes. So this order is overtaken by events in our own view, and whether or not it was gazetted is immaterial. The necessity for gazettement is not a statutory creation or a creation of the law. Migambo ya wakili Ndegwa Wanjiru nio nicokete koberwa ntemwa gwa ntemwa isinetwa kontemerwa na Kathuri Murungi uri okuga tayari gavana Kaira Mwangaza na thitia mayitia na gucokera obisine ntukwe narua. Gavana abati kwithirwa ayome ofisi nontu riria wa impeachwa kawerwa muingizwe tena public na both houses ya county assembly na senate ikuona kwina makosa no tibati gukarwa obisine ubati kwithirwa uri ome mwanka riria ugwe ukathikirwe gamba riaku ethira koti yona wisasa kwina process itathinga tobwega isenate uchokwe kiri ofisi, lakini thaiji kwithirwa uri ofisi ni kinyume ya sheria. Kura cha senate chiaringirwe before Thursday kinya chotuko no tingona kwina misadvice na korea kwera wa kinya mwakiri ja county governor wa Meru ingona bate kwera wa gintu gita kwa division yo kuringa kura na standing order chetu jugaga ukambire kuringa kura itirungi kagwa mwankaidire niyo yotuma ginyi impeachment ejiri twambirire kuringa kura kuma right last itigere ndaike 10 tuendelea mwanga kwitha mugwanja na kinya riu turambiririo ringa kura last itigere ndaika 5 kana 6 tuendelea kuringa mwanga twathirie so utigintu twethithie twathukia kiri sheria ya kuringa kura kiri senate. Kithiururi kinene kia watho nakio kiriumira nontu koti niitiririgiria biakurongeka DG motumate kethire nyitho muma na inyankoroki kwethire kirongeka ugwitithwa ngoge kwerekithiria Speaker bunge Senate itha kumira kwa gazeti notice mbere koto ndazi nakio ikingi gitumite baba inge patangatangwa kimathuganio. Gazettement iteana powers, gazettement ite order, gazettement i just a communication. Ere communicating bio, ere communicate resolutions. Resolutions ile tayari chiere suspended in court. Kwou gazette notice ile itena ine legal effect. That whether the gazettement is only needed or the is meant to communicate to the whole world that people should be wary when dealing with Governor Kawira, the former governor of Meru County. It's a caveat temptor. Buyer beware. Don't deal with the former governor of Meru. She's a fictitious governor and nobody should be able to deal with her, not including the county government staffs. Bona bwebwa kenda bweko bwekinyira Governor Bishop Faith Kaira Mwangaza ariuga we no akenderea gwitira county ya Meru ngoge mwankari ya koti ekauga unge na personally any transaction ikathirwe thithitwe Meru county kuma tariki 20 riria impeachment ya kurukura na thomo speaker mwankarira o pretend no uri ofisine ngati ya forensic audit kiri auditor general nekenda gatega transaction chionde ile ithithitwe kuma tariki yeu mwankarira uri ofisine ukathoro ina interest ya mwingi jwa Meru ko bati gukarakando igamba ria kure kathira riu nago gachoka either koti uge wina makosa process ne bui wetionoke kana uchokwe kiri ofisi through the court. Report ya Ntoshero TV kumaje kingine kineke mushuja Nairobi mbita Boniface Mongera. Kwingatwa kwa gavana wa Meru Kaira Mwangaza na nyumene koti irungikandi nji mutumo kunyumu matu ika gavana wa pana wa Meru
ende nĩ kũretete mpagatano Meru Kawira Mwangaza icoko obicine rwari ya gavana ndwe mũtumo watho bumwitikirwo twika gavana wa Meru. Katiba ya 2010 nĩ wĩtĩkĩria ura gavana abatire kwithira kiruto obicine na mitaratara bati kwithira ikwa yochokio ngi ende county ya Meru ni ya kontobo bote kuthia toka itende ka Meru baitio bate kumenya mwanka ende gavana wa Meru no Phineas Imana na ronoro rwa siasa. Kinya nyuma ya Kawira Mwangaza utonyekia mene kia UDA etwari ritionekete omutethio tigira ati kwebelwetine kia ungavana. Kaitaka kuringa kura mbungene ya Senate masenita baraba inge ba UDA ila nene rungurwa Kinya Kwanza ibonere bakiringa kura ya kuendekithia Kawira ethira kiana nabo bazimio baraba ingene ndi bakiregana na kuringa kura ko Kawira ethira kiebela kwa etene kyu. Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza, the governor of Meru County, and the governor accordingly ceases to hold office. Kotinio yedirekirita watho bwayo na kurwamia ogambi bambunge ya Senate ikiandikithia Kawira etana mbere otungata ya gavana wa county ya Meru origamba riri kwirigirwo kuthikirwo mweri wa kenda niyo mweri twetete. Kawira na araritirwe na kurito kwawe kwekuranga Kenya gazetine na mantu yawe yathira akea kwenda mantu yendelea na ngahachoka kotini akiwa ngazetira irekirwe ni speaker wa Senate quashed kana ebaeberwe lakini thaito kwaria ngazetwitire beberwa kou Kawira tingavana thai acting governor ni mutuma bira hake bitiumbo karika kuringana na ondera yanirwe mutuma atiumba ku ewa muuma atiumba wa pishwa mwanga kisi withikirwe ya kuuga eko suspend implementation iko maanisha resolution ile cha Senate itiomba kutumikira wita nguge imwe kana ingi na gavana karikia kwa impeach na Senate ya confirm kwa wethire deputy weno batere kujukia giti kia gavana na batere kwa sworn in lakini igitarire koti ya uga resolutions ile ikwa suspended kumaanisha resolutions ile iteo na itiomba gutumika guswear in the new governor. Wakili Marias Maranya na kinyamudhomithia nkolu okulukira mutandao yoyo Facebook bethira bakiwa kuma speaker mbunge ya Senate agere kurito gambi bokie au nio Kawira Mwangaza ethire nindi akebela ko bichine na munini okie mutumanto ethingia no abatire kwithira arikanyene kau bo ni agietera kunyuithwo muma kenda kuyukia buru utongeria bongavana county ya Meru Gwikarika Kawira Mwangaza ntukwerwari nethirite nendi agita kinya gikaro kia minister bakie ori mutumanto ethingia no akwerekana netitio bichine ya gavana Kawira arekurikia kwebulu bichine akarini bethirite nendi bakirita miari yo mwanya baraba ingi bo bakiwa tambaru kwengoko na bangi bakai bakiwa ko kotira batire urogwinge sana no ntubaseneti yetu ngora yarutira tuko murungu wa mitharime kabisa ngatho icio ndene ndojoke ke mwathani murungu no ntu utethine muicho yacio kuria nyuma muno twi magambene na ndi tukona thina rirathirire na ndi turenda mutongorio ungi nweje kenda turutira ngui no ntu mbeje cietu cha Meru gaichoka ingucokia nkatho muno no ntu ba Senate no ntu bangwira baraitire goro kwa tugate mwekoro kuthurwa no ntu nurona mwekoro ngi rurikitie motion na kinyabire biranga bana aroragua atoma nyochokia tironde kumenya mtu nyati yekwa gicungu ya translate na Kiswahili ale munyochokia bioria na inkuibwa kama no nyonto ba MCS bara beto barikitie motion nara ngucokia ngatho kuringana na ora Senate irathithirie aki ndene Meru turari tuchumbuka muno tukiuranagia bioria tukorire tukona thiri lakini na thiri ni irejire na tukoroma murungu step iyo ingi itete ndibute gavana wetu wa Meru joento ithinkia ati kova atoka zukia gavana ndibute gavana onge tukoromba nabo bethere bena ngwataniro na kira antu ba Meru barariraira batarira nundu turengamuka turarira nundu tumaendero turona no tutongeria turona Kawira kuma raindira igirua bwa kana ndakena muno
nonto Kawira arari ago tukinyanga mwanka twethio tikio na tutio mwenda kaire na ni matuja we jathire buru ugiibwaga sana nonto baseneti na nkauga kinya tuko 14 appeal tafadhali menya ni Meru ikurira utongeria bakawira menya nte mwekoro kuthurwa Meru utongeria mwekoro muthuku bukuthurwa Meru mwenjiro yura Kawira arenjite yoko munta deputy governor mwenjiro na yuyu kwa munti seneti ati tukithingatira katiba ya Kenya ya mwaka ya 2010 article 182 tu ni utariria we ya njira ya gavana gutetikia kie arekwithira ikiongela na kuwa munini wa gavana no abatire kuyukiete kenduti ende Ameru yakanende kwina magavana baili kagitene kamwe aromo alikithitwe ni ugambi bakoti nonge no kulukira katiba omari iwe kububongwa na mwerekera yura yukethera yukiuka kwa ni Meru ni yuriko kaende sasa kaende kamenda Phineas Imana garu ya siasa kirendeto Chaweru Bwa Phineas katuonekanaga kunoka nchokerete na ntetonkolokie. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na 120 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati jetu tukarie bietu Rhino Mabati do it best on top. Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote.
Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Hii season enjoy na GoTV. Beste yako wafuta. Tuna connect na ligi zote. Jishikie GoTV leo ujinice na the best futa live on SuperSport. GoTV. Love it. Ntuweta na mbere kwatanira na batukire nteto chiwero thaithatu. Antu bathatu ne baitiri miaka 8 nchera ni koti ya Chuka nyuma ya boko watekana na maiti ya kuoroana. Bathatu ba Martin Murigi, Eston Kinoti na Winkate Mukami ba wati na maiti ya kuoroana Wes Mutabari Maria mwakene yongishile 16 kinya kwethera batenda kumworwa. Mwambithania Joyce Gadani awete bathatu ba ne batumire mutiyo Mutabari yurataukirwa na kuwata kironda kyankuji. Martin Mwambi ana tionguruki. Muthia giotokiri mucio wa muthaka Lewis Mutabari kuoneka kirikoti ya Chuka. Koti ino yathanite antu bathatu bathaikwe miaka 8 wa muntu nchera. Alafu baada ya kuangalia upande wote wa kesi, kila mshtakiwa amefungwa miaka 8 gerezani. Mbere ya mugambithania Joyce Gandani koti ni ya Chuka igwatite na mabetia makuraga batakwenda kana manslaughter muthaka Martin Mwirigi. Eston Kinoti na muntu mukawin Kiti Mukami batumitwe nchera miaka 8 na uomo wachi yao. Na kwamba marehemu aliacha mjane wa miaka 29 na mtoto wa miaka 3. Postmortem report ilionyeshana kwamba marehemu alikufa kifo ambacho kilikuwa cha uchungu sana, kwa sababu ya yale majeraha ambayo alipatikana nayo kwa wakati wa postmortem. Kuringana na koti ino gikuo kia muthaka uyu wa miaka 38 na gitari kibaririe indi igitigite maronda na nkinyo rurubu nene kiri muci wao. Kwamba wakati ushahidi ulikuwa unatolewa ilipatikana kwamba marehemu alikuwa amejaribu kutoroka kwa hiyo bar lakini akakatazwa kutoka. Hii inaonyesha kwamba washtakiwa walikuwa na chance ya kuepuka hii shtaka, lakini hawakuliepuka. Muci wa bamututigi nyumia kugitwa kwegambarire baugite muthia nigiotoge kuoneka kiri gikuo kia muthako wao. Tiata igambare mutanoche nontu turendete muno. Rira mwana akura atire mwana ina mieri 3. Na rira mwana akura aturia, what did you do? My father ekurawa. We were seeking for this. Tukuibwa twanirwa. We have been served, justice has been served. Nkorone chetu itukuibwa at least to relieved. Koti gugitegamba bwega lakini nkiromba kithira tibura abatampira na information ira ciari cia barabonete bonde gotwika muntu monekanire kesi ikithire iri urito etekirinduzi ke manslaughter. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge gia Chuka gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Terwa ni asore ya Karin kinyantu bamusie
Jigamoga kironda kiria kitura na cieba murimo yo kansa bone kuringana na baba cieba murimo yo kumantere chekinje barabe yitiamo na kurwa na murimo yo baruwa antu bamusibethera bebera murimo yo no yoro makwethira yuikinya mwisho na kinya ni bakuromba nende ameru bethira bekarande amona kwambararia antu bana wendo kenda bethira batethie kurwa na murimo yo nyimba mukiri mitheka aina antetoi kuringana na ikundi kia methene wandine kenje tigania westi usikunurwa na utengo kwa asiba kansa ikukura baba ingi bao na ruwa kinyankurukie kansa yongwa stigma ni ura mtu nonto antu bonte baita bai kuona na ile bakiwa ura kaukua royo na ura karoi na ura kaukua na kinya baita karanthe ukue napo bakambiririo kwebelia moso ke ya ku njwere chiomba kuthira kiongo kana ukambiriria kwirwa mwiri nonto bwa side effect cia ndawa paka uao atena bo therio kaukua kwa ngerekano Christopher Muriongi nonere thina mwekurowe kwa toi murimo yo ende kinya barabara ra chore barabara ya interview wote o maila ke uga nya nyo maila eno to muntu achiru atithire ende bila bona kirwe kabere anzo barabira batumeri nya kuyenjire wenja ndunkurani na buraba baingi babuthakia na lwamire na mwekurowe tomi nikamwendete mwendete sana na ibombethagia ni nonto imurwaira kamucha mugiria tului thatio mbuka uginyo tuko mami etonda iri tului tura yauni ndigwatwe kansa 2022 mweri wa 10 ndatere ndero ndama chibitari about a month na ndra dimondone na kansa mwakururia ingeri yo ndo taijina mbende tu lakini na ende baba na kansa meru na Kenya yonde wendo bwingia ri kansa ira amemba ba ikundi ki batarerite mathina kithumba era bakuluka ira safari ne cia kwimenyera bongwa kana kinya kumenyera endwa bao baraba ina murimo yu kana na baraba tirira endwa bao bakwa yauni ende sister kona pasire ati ana bagie baile na ndena bako baile ndego ituguluka ila thina nyingi ke kuthoma kuria na nya wekira yaku nde burankienda kui antu yani nyetha no tierimo atwana ya tu okeo tumenerie uonto inana kwira kansa nya tuto ina kansa are batena kansa antu ibambira iria kuwa kinyate kansa yongu eko ayetie na womba kwithira uwe antu bariwa ni ukimwe ko ayetie kana uwe kabo imuchi yo kansa utembuchi yo kansa yuria na ko antu bakathura muntu no tubakwithira atin aina kansa no baba inge iba murukaira na by the way tia wani ashore baba inge muno pautoroka kabisa kinya bamwe koro ibatia wani akurubo lakini I thank God that mukuru kwani are very supportive na namenyerete bwenkanya lakini natwe tachibitare ndu ya kwa baba inge muno ibakorera bakiwa ibatero kinya ni baina bate wani atono ina bate wani antubo ngwe mtomba kurumta athakiri ya muchie kandi mburi kuria ya undi na yele ntunde airomba nyingi muno na kwe batina nyamba ya kuria kandi u mirire itumbeka ntu no manga ure beka beka kira mwiri nya ntu kansa ithatu twina family ya support ayana bareo na tuyu na ntu bara bangi nukwenda wika ngambe nukwenda wika kabuli kauku norumanga lagenda muri watainya kwika nguku nikwenda irio ngarama irio nio alafu safari ya weta chibitari irio kuria NHIF irio alafu tarirwa chemotherapy kana treatment ya kansa na chibitari kandi kwina ndawa ingi tura chegerinya mwiri na cha kububwithia manto maingi mwirine na ikiakura ndawa itutangwe cha kansa na ikura na ithimi no mango thimiro wegenda wikro ndawa katho na ithimi ikundi kinende ikiritanirite wikanira inya kenda kunywa ndawa mwanka muthia na utungatiro tungatabungi bonda itare bura kubati kuritana mwingi manto yege murimo yu nara nende babarombete kwenda asiba kansa na menyeri bao bakiwa indo siomba kuonokia moyo na ukiba twina bo wao kwibo bayerue na barabua kwa winkwenda kwira mtu ethira na ayetwe akathwania ashwa buru na akwe nonto okwa goteo kire gundi keto tetekiritia manto ya okwa kabisa itoriete nonto itokumenya twathiatira ndawa na kuria boega mno kuria intobia yentwere kiripotera Wero TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika Mutaratara mweru yotethia Ritoba University kuria bis nende
ndiyo angarate ni arito muno baraba kuma kirimisi itio siomba boni kuringana na Daktari Daniel Mwangu mwandiki munene na karani wa Tharaka University urokuwa mwana wa muthini atona kithomo kioro no ntumbeci ira barikitio kwa mukira ninkai muno hamwe nabo awete thirikari ni kuolelio ntubu na bukethira bucokanira. Paul Wakabithi aina ntetoi. Akere Registrar wa Tharaka University Dr. Daniel Mwangi natherete mutaratara wa imbia wa thirikari kurira arito bicino kunyeria bamwe indi no bendere kureithirio ntobobo. Wanafunzi wamewekwa kwa badi ya 5, tuko na badi 4. Badi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 na ya 5. Tuko na wale wazazi wenye ambao wanasema kuwa wamewekwa badi ya 5 hawajiwezi, wamewekwa badi ya 4 hawajiwezi. So kuna hii nafasi serikali imetoa ya kufanya appeals, and we have a desk specifically for those appeals. We are helping them to do that. Up to now we have those people. We have done quite a lot of the appeals, and our parents are very comfortable, and they are appreciating the process. Hii period, hii process ya appeals, so that wanafunzi watakuwa comfortable tukiendelea. Lakini pande yetu tumewapea makazi na wako comfortable kabisa. Igwara cukuru ino yendere kwamukira arito baimbia arahamwankira mthe arito nkurukia ngiri inyi bombete kwibunga kirikosi mwanya mwanya. Mimi natoka upande wa Ruahaha. Nimeleta mtoto hapa kwa shule ya Tharaka University hapa. Nimeleta mtoto kusoma na safari, hata kama ilikuwa masaa marefu, lakini tulifika poa na tunashukuru. Karibisha wanafunzi wa mwaka wa kwanza ambao wameweza kufika hapa leo. Obohobo karikite gore mwana umakuma bogantu wa dini yankondi atakiumba kwibunga na university kuthoma undagitari bothe njino ntubo kia boraboro merite mucioyo kondari irara thomagiro kegwatiumbite gukura mabaro monthe nuntubo ambaransi iratigaririe tutakuweta ngirima muwanjiri kwendekana ni kingomba kuthongira university amoyo kuna kuigwa na echiomirie na kuwata grade ya A plane. Athoma ya middle school namba kuwata grade ya A plane. Namba wa prai coops namba teka placed Moi University kurutha medicine surgery. Erego cost 612,000 per year. Na middle school na balance ya 110,000. Bawendi babantetheretie kurutha course nunti very expensive. Ini kurambantu bawendi bega well wishes na tongore ombe bontethere bombe kuthina Moi University kena mboyuriria kiroto gyakwa. Kiaranire na aciari ba Jonathan Mwenda. Atethere bamutethera lakini bamutethanirie na kirasi kia watire gikumweteria ku university Moi University na ntino wecho bakura mbeca igwetwa 700,000 nkuromba antu kwa wendi bwega bantetherie mwana wangu kuthi cukuru akathi kuma Jumatatu tulendie tuchugo twatwa na tutuna tutiomba kugana wanangala majongwa tutiomba kinyako muonera ukinya cukuru kana Mulungu akaringa kiama nko boromba kwa wendi bwega Mulungu akibothathimaga pombe gutetheria mwana uyu wetu ombe kuthi cukuru. Ngiripotera Uru TV kumantere Tharaka mbito wa Paul Wakabithi. Thirikari ya kaunti ya Embu yuwete ndawa iria ciathukire cibitari cia milioni 7.9 ciaurikaite kawathani bwa gavana wa Mbura. Bawite ndawa icio urikaite ka corona na ntubo baingi bateta macibitari kaitene kau nende bawite ndibambirite mutaratara wira yo batikende kwirita itatumike kiri macibitari ritamoneki na ntetoi. Riu thirikari ya kaunti ya Embu ni yugete ndawa cia milioni 7.9 iria ithukirite thiini wa thibitari ya Embu level 5 ciaguritwe vindi ya Martin Wambora ariwe gavana no atete kavinda gaka Cicely Mbarire ariwe gavana. Ino ni kuvitukirira minister wa finance thiini wa kaunti ino niwe Joe Kamaria. Ndawa icio expired na cia ni ndawa iria cionthe ciaguritwe kuma ta mwaka wa 2012 nginyagia mweri wa 2022 na neurona mbugite uguo iyo ni mbere ya kavinda karia gavana wetu atwikire gavana wa Embu County na ndawa icio turauga ni cia expire ni cia milioni 7.
Gũkũ rĩu makiugaga ciaregire kuthira kuona vĩndĩ ya mũrimũ wa COVID-19 andũ engĩ matiathiĩcaga gũcaria maũtungata ma thibitarĩ. Mũrandika wega hĩndĩ ya COVID operations cia mathibitarĩ metũ nĩ ciaũkĩte thĩ biũ nũndũ wa COVID, na koguo nĩ kuga ndawa iria twagũrĩte ndĩyo wanacio nĩ ciekarire store na igĩkinyia na ikĩvĩtũkia mĩthenya ĩrĩa ciagĩrĩire ya gũkorwo ikĩvewa arwaru. Gũtirĩ na mũbango mwega ũrĩa ũngĩteithia mathibitarĩ metũ gũkorwa thibitarĩ ĩrĩa ĩna ndawa igere gũkinya ĩndĩ ya kũvĩtũkia mĩthenya yacio ikagaĩrwa thibitarĩ ĩngĩkorwo ĩngĩgĩcienda tondũ kĩthirikari rĩtũtie mũbango tocio ndwĩvo. Na varia Kamaria arauga mũtaratara wa kũthũkia ndawa ino kũringana na watho nĩ wambĩrĩrĩtie. Ndawa iria ituĩkĩte nĩ ciavĩtũkia mĩthenya ĩyo nĩ ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwa ikĩaga disposed, na rĩu process ĩyo nĩ twambĩrĩrĩtie na nĩ tũrevoka nĩ tũkũmĩrĩkia thĩinĩ wa mĩeri ũguo mĩnini ĩmbere yetũ nĩgetha tũvote gũkorwa natwe nĩ tũrakinyanĩria maũndũ ũrĩa watho ugĩte. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbĩtagwo Rita Mwaniki wa Musiri. Minista wa Mount Elgon ũtungata bwa mũingĩ kaunti ya Tharaka Nithi Muthĩni Karangi awĩte mambura ya Tharaka Annual Festival nĩ yaikĩtwo mwanka tarĩki 4 mweri wa kenda kuma tarĩki 28 mweri ũyũ. Wone kenda utire mĩtaratara kathumba nĩ bangi na nende yakarĩka kiumia twĩtĩte. Paulo Kabithi na riboti. Imambura maukungwira ontwire pa Mutharaka mara marerĩgĩrĩtwo kwanjiria ntere cia urangĩti kiumia tũkũwata ĩndĩ mareirwo mbere mwankĩra tarĩki 4 mweri wa kenda mwankani ũyũ. Kiatho getu kirabati kwambĩrĩria tarĩki 28 mwanka tarĩki 31, that is next week, but nundu wa mantu nkubwereza kiatho getu ikambĩrĩria tarĩki 4 mweri wa kenda mwanka tarĩki 7 mweri wa kenda. Agatukĩranĩria na waziri Muthĩni Karangi igũrũ rĩa kwirwo mbere gwa kiatho gĩkĩ. Gĩthiĩte gĩkũraga mwanka thĩno tũkwaria za national function low-key event ya kwithira ati tio tuthiĩte kwina gutwinka no mwanka turi benefits cia thirikari nundu antu betu na community yetu na thirikari ba investite mianke mingi muno ta wetu uyu wa imbia kana CS uyu mpia uyu Madam Rebecca Miano iria kuonera kulingana na diary yake na no abati kurugura event yetu, lakini due to unavoidable circumstances watu ikanuntu wameingia ofisi the other day nindiba kwa bokona nindiba kwa na handovers inductions na mantu maingi mama kuendelea kiubisi watu ikaomba kuonana next week but one ikagitani waku Muthĩni atarĩrĩtie nuntu na ati tutikwenda kurutha kiatho for the sake of kurutha kiatho kiaga guest utika tu local leaders bariogo utigindu tuko benefit na thirikari. It is better ya minister wa Kenya yonthe ayite atiga tunenkera kanyamu atiga kanyamu au na event ino ikaluku national event ino konekana national that kiatho kia Kenya yonthe ti kiatho kia Tharaka Nithi yonka atiga untu kwanja imbobo inchungo kwina nini yeyite tukwambiria mpya ino ya goat auction na nini tukumeambiria for the first time ukakwithi kugura mburi te ino tukana ntu bathi kugura no tuendelee kugura mburi gachoro ni gatunga kathanga chini shauri ba tumenyeretie, lakini ntu tukwenda kurutha this function bigger tukwenda kureta ageni Maasai waziri toyu aje na athi na araumbe gutumaketera inya kiatho teku kenda next time inya tukirutha next year utwika at least antu betu akona benefit othia Muthĩni na rutite mbito kiri mukongo gutigiri bakuibanga bangania nontu ba mambura mama baruthite bookings kuma Mombasa kuma over Kenya cia mahoteli nambi miaba cancel bookings ciao kira ya change tariki cia change kuma tariki 28 ya tariki 4 mweri wa kenda. Kogu utina kintu kire wewe wikira antu wasiwasi ende ndari muthia ngambi please adjust accordingly na booking cia mtu aruthite endelea kurutha
keria ku manage mantu maku na diary yaku umeset to that date, lakini everything else it change itie groups chetu chiri intact wabura chiendelee tena wira chiao. Nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka, Mbiti wa Paul Ogwakabithe. Boya Paul, hunu tukinya muthio anteto chiweru ngucogeri kadro ntubugutho watandite na uni na nkatho chimwanya kiri borabo ndeba kinyaniritie nteto cio tuborware amona mubango yuaro siasa muno to mathithio aukari Maureen Kiremi and getwa Mutembe Edward. Good night and God bless.